He whakakitenga toi kua hangaia e tahi kai taurima, noroto mai o Hokianga, e whakanui ana i te hainatanga o ngā rangatira o Ngāpuhi i te whakaputanga o te rangatiratanga i te tau kotahi mano warurau tori te kaumārima. He whakakitenga kātahi anō ka whakareo ake ki Tāmaki Makaurau. I haere ake mātou ki te tiro. Basically around ideas and issues around sovereignty, and the artists were asked to respond to that. The idea of sovereignty in a contemporaneous situation. We've had some interesting responses. Most of the responses have been pretty positive and says should have happened ages ago. About conversations around the artwork and basically to raise people's awareness. So they'll be a bit more informed about this issue around our sovereignty.